Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka Khasi Department jong ka Shillong College, ringkat ke jingtelang bat ka Kenhon Khasi Author Society, kom sibenta ban penklanya ke jingdawa ya ka Ktien Khasi, ban yo jakano ban rong ha ka kernet bapra jong ka riti sensyar jong ka ri India. Ha ka Sauterek menta unailar, kala Pynlong ya ka lempung ya mir jongbon, ne ka Saiñ Pyrkhat Halor ka phang pedeng ka balabo, ka baong haba em ka Ktien em ka jait ban reu. Ha ka Sin Shong darbar ka baningkong jong kani ke jingemer la play kani ka Saiñ Pyrkhat dau principal jong ka Shillong College Dr. Kedi Ramsien kahima ka bom prashu kahima jong ka puli dang li pat ka Pyrkhat perdan jong ni ka ko kata jong ni pat ki an jong ni ki ban im hamslam shu ban ya kahima Saiñ Pyrkhat ka jing i klebi ki Khasi ya ka Ktien karen Kejing jelai school harang hari jongi kalau pendi ya shibun kita ki mendir kejing bot jing Pyrkhat apdeng jongi kamdei de leili ru kejing keren penhe larani ong babun nati Khasi menta kim tipsu ialah ka Ktien ialah ka biti ialah ki kanatang bat kana peteng ialah ka history ialah ka rupam Pyrkhat perdan bat wat ialah kagi ni ka geography hiru bun nokum kini kila kela long sisha kita ki nong shong snong bakwa umakoli kata ki nong India akasnam bat karong ndrei ki nong bilap taki jingsngeu jongki aka rupam pe ya ka babha bat sniu but haka Pyrkhat ka perdan kata a class of Indians in blood and color but English in taste, in opinions, moral and intellect. They yakum kani ka jinglong mendir halagari ba ususukam kumba tiap usaong jingshai niwan sogong putei jingshai kari nimte namar kebun sisa ni nila kelalong kimendir ala kejong dari kimendir jong kejingmut dari Pyrkhat hendrei kebakham snusi syu ya ki kebun naki Khasi kalong ba watla ki i krebit hadu katne ya Ktien pareng Nrei kamnyar pak kibala ban keren neko janaya ka. Bakani gadi giting sisya. Nang ada na English department, ibun kikna Khasi, ibawan kugi yang tei, ibaong nimnang ban keren Khasi. Tengong nimnang ban keren Khasi, nrei ya Ktien hareng ro nimnang ba, ya Ktien hareng ro ban keren ro nimnang ba, bagi ro nimnang ba. Tiye kina. Tumuno intai ke orang tipai. Makanya ke di sisa. But satu lagi di sisa apabila banjak si dan lagi kalau ba. Wat lang ikam bagi Tibet adu kata Ktien pareng bagi itam Ktien pareng nrei kampat judon kanu kapot kubor pareng kapat edit Khasi dan Khasi kepala aban yang hari jom tidak kepala aban lihat kita dari tang ke akhirat pada akhirat dari bang edit mana tambah babat ngenu ban ko pahang tu kopor circulation jom ke akhirat kalau tam bun sya banyak ke jom ke Shillong Times ndrei namar bang laika ya sampai college nama aban ya beteng dan ngai mga kejar ngai bang kita kali ke suci ya Shillong Times mentai ilong editor ikon patisha mungkin jadi tapi bah kaniga editing ya language kan juga parlok dengan berkelak no tamsian Nigel Jenkins atau Wan Seni Wong puli ya Shillong Times it is full of broken bad English kata kaya kan ni ru nomor 20 di nomor yang tu kini ki sub editors ki pun ki pindai Khasi
Nam Jula decide claim the thing the A. Then decide what's A. What's taking you so long, A? Because A, it's a very bad habit, yeah. Tomorrow take more A. Lagi kum kani go way pa. You know A, my mom made tung tak yesterday. So sad. Ini kita jadi keren beliau harum mana nak kantau ni nak sama. Sekali ketika apa kalau kita beliau shame ni lagi minta. Para kapor para penjari riti sosial dari India. Jika orang mengaku kepada kita tentang khasan sedikit. Tang khasan sedikit. Hagariti sosial para penjari nangkong hadir mengenai dia kalau yo yang berjaya yo. Mereka mengalami mentah lapun rom aku seperti. Mana itu kami hadasan mereka punya katkom kanan ben kuat kuai dari sosial dari India lapun rom Ktien sendiri. Hadasan kedai kuat katkom kanan ben banyu kuai dari sosial dari India lapun rom saya Ktien kon kani Manipuri, Kolkadi bat Manipuri. Pada kesan ajarlah dan apa amannya dari fisik India bahkan kuat laporan saya bodoh kadokri bat kamati. Pada bahkan lagi ini kuat. Ini Profesor Diwar menyayong bagi dalam sahaja Ktien, dia malah berkata dalam penerung yaitu harganya keluar. Mereka kum ke report kalau dia nak home industry kita naik perhati. Ini satu. Dia mengatakan wan sekali kecil wan penerung ke Khasi harganya keluar yang berarti sisa kali kerja. Hal kita ilai perang Ktien, kita don mentah hanya Pyrkhat banyak orang, hanya konten perang seperti sekali India, Ktien Khasi kade boleh. Lasi negara Malaysia Jawa, negara Malaysia Nampo, negara Malaysia Namstoi, Khasi Banwan, kita don berbeli, bahkan ni kade berubah. Mana kita kelai perang ini, Ktien Khasi dari kawai. Hadin balakot ke yatai berok jesngi yakni kapang. Haba ke Ktien ke jai benriu. Layak ban penkot pat hakasien syang dorbar ke bakado. Hak bau menteri sarkar berikmi yakatnat kikam ombam omdi jongka sarkar jela. Ubak samlen mangyang ulalong kum kongsan. Ringkat usi ke KHADC ubak HS sela kum sembur kongsan. Habakran hak jelang hak ni kesngi nakaliang ba HS sela ulaong ba hak ni kesngi kimat ki bakam kongsan ba banyakren ki kentop ya ka khandau ka siam ka Ktien ka thlien bat ka khenkor khenka uba HS sela ulai tho ba hak darbar jong ka HDC ka ban salong un sapen rong ru sakawi ki kandon hak be dai bat ka Ktien Khasi hak ka Khasi le ne chang khanang banya biang sbang bat kane ka an badang shuyo jeng menjor hak darbar jong ka HDC ban om itho serial tribe show ikikan thai ki basang kurem bat ki barjala bat kani kan long kum kaste banya dai ke jai ban reu baret pan aka artikel aku dai dari clause 1 only headline sukar on protection of interests of minorities. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. I ni kata apa? Jadi kijing I jauh constituent of India, ya kini kebor, ini berpelan kami kan. Jadi kalau kebor, kalau mengiru di pasir untuk bil keba, keren bahaman tak jadi Halor ini. Any citizen, ubut ya ka
ya ka jadul community ingin protect India ta yelti kali ka hok jo ibe beliau ka fundamental right jo ibe beliau hendrai ka fundamental right job ka society kita kadang terjadi pair di ke bakia dawa ke bangia dawa kali ka hok ka pun ka constitution jo dari India artikel at pandai kali ka clause 1 di bagi banyo na bila ay kali ka hok di hakajing pe tunang di ba kita ketinggian di lang ini nama kecil pendiri kita likely mau bersih hakijik page na desi dan mau san dan mau nyom te compare dari ke hakijik page na online ngam kuat ke san ni kita dari ke shi ke shong hakijik ya pilang dari ke even likely di ke benikong ke di ke kendo bersiap ke ar ke di ke heikul kita ke belai ke di ke Ktien kini likely di ke mau bersih lagi duk noi ke kendo gila duk ke Shillong Jack Review lagi duk no henkul ke ha gila duk ke Shillong Jack Review lagi duk no ya ke Ktien gila duk ke Shillong Jack Review di sini gini ki mau bersih jungi lagi langsung sarong bakung dari ke Jack Review hari ke por ke bagan na ngiki Halor sini setai hari paling ke ngiki Halor ngiron ke cingkaman amar barbor ngijuang kecai penrio kebayane kepada penjingane jadi kecai penrio ke kiu sakram wana kecai penrio ke bensu kejingane kemudian dari kecai penrio ke bala capno kecai penrio pasti tungi kelon sipuan kejingane teman ta hangi ngai bagi nongtho tungi di babon bagi nong kai kasi tungi babon ngana la baca peng ai tu ba hangi di kong semlan bagi babuan gas wedon hangi dengan jaga tema ni piparo di rumah belok senyum sau su utia jong katho ule Khasi kum bakal menta deiling para jompi bak Ktien ke kum ne kum bakal kubei sibon yang tho Khasi swa bakin tho pidang nam jelio ya ke jingok ke Pyrkhat kum no ban so bagi orang ule ke so tho ya deiling para jompi pikasiu kia ya bagi Jangan tak ribu je kerja ini, mendai menong maksud sabta, kakiu sabta. Mana nama lawan, sporteri, mana lawan paisau je mesti kerja apa je, mungkin mau program pasang college, lawan hari ini, hajar kilometer kok nanti lagi sport, Shillong college, ngahap baruan, nama kerja college macam, kerja ke program tu, nanti Ktien macam. Apa lagi? Ya kerja macam nak kita step bat ngapoi por pabiang ana apa lagi hadali apa sultan ekolo nilai pek museum apa parliaments nilai pek keleng tu oi harta oi kamera ibu itu ilan ki jaga dia tu kuma nyo promote ini di stasiun pada penjeng tu kita hang tu pada ki patriotic song tiba nak ke gudang kita tu literally ikan Ktien hang tu tiba tho berluai ke cerwai ngasau sorong bak Ktien Khasi ke nak anu barbaar apa museum jalan tanah bagaimana kau kepada nak tu berpres ke gudang Ktien kencang tak supres datang kerwai Ktien kencang pada masih Ktien Khasi nak tai di baru karo jungi so hapulai nak pres mengai tu gudang jom Khasi so. Anda pres untuk ketika jingwai balawai dari basken rubel assembly bangkuai buat beli. Kori bangai, kator untuk kori bangai. Kinsalit apa kat parliament museum kecil kita. Pakai balai ketika konanda. Pakai basau di kini, pakai sangkring Malayam, pakai bandia di kini. Waktu Khasi jongi ke dalam tu. But when he perlu balai karu sini wong balai itu mengalam jungi berpakai balai ibu ya Ktien karu ruang ni wong tu mengalam empat itu Ktien jompi makin Khasi gak di official language kini pengawan ngalah suatu kerap bila bak Ktien Khasi jongi kan ruang kai hadirin yang tanggung jawab Vice President dari India
Bak bukan tu kan pa bengi wong wajib klat ya Ktien kaba image pi ila pun san pen he pi keren ya Ktien la jong bantai na don hagelenti kaba ngina sa itu susu ya Ktien sa pembalai pukra keli dengan je kie ki kan je ba kambiang ba ngang tang le torop punya Ktien Khasi sa kau apa wong ngin sek ngin le ba don kambiang pa. Let us go, mana? Abang ada ceti. Abang amut berkeren, okey, abang berkeren macam ni. Ada yang yo, ada yang jengket. Abang akan priang sepi. Bagi Ktien Khasi cumi, kata siapa Ktien. Abang dia tahu, au ting tahu, ting kot. Kamu kalau priang kan yang kan yo, bagi itu kan. Bak kamu menyesal, kamu kan buat. Jadi coba kita ikan mana? Gong yepi. Ngan siap kia ya kan ni, ndai tang bangan keren ucap minista, kam tam kabinet minista Khasi yang nunggu sepuluh kan. Kawai kasur kawai kecingmut bangin pas, ya kan ni pok kabinet, bak yang rahu ikan susun apa asam ni. Ktien